Želim da podelim jedan divan tekst sa vama od brazilskog pesnika Mario de Andrade. Mojoj duši se žuri. Računao sam svoje godine i otkrio da mi je ostalo manje vremena za život od onog kojeg sam proživeo do sada. Osjećam se kao dete koje je dobilo kutiju slatkiša. Prve je pojelo sa zadovoljstvom, ali kad je video da je ostalo još malo, počeo je jesti sa posebnom pažnjom i uživati u svakom zalogaju. Nema više vremena za beskonačne konferencije o kojima se govori o statutima, pravilima, procedurama i unutrašnjim odredbama, znajući da ništa od toga neće biti postignuto. Nema više vremena da podnosim apsurdne ljude koji uprkos odmaklim godinama još nisu odrasli. Nema više vremena da se borim sa neostvarenim. Ne želim da budem na skupinama gdje se ego naduvava. Ne mogu trpeti manipulatore i oportuniste. Nerviraju me zavidni ljudi koji pokušavaju da diskredituju sposobne, da bi osvojili njihove pozicije, talente i dostignuća. Moje vrijeme je prekratko da bi raspravljao o naslovima. Želim sadržaj, supstancu. Mojoj duši se žuri. Nije ostalo još puno slatkiša u kutiji. Želim da provedem život sa ljudima koje krasi istinsko čovečnost. Ljudima koji umeju da se smeju vlastitim greškama. Ljudima koji razumeju svoje predodređenje i ne kriju se od svojih dužnosti. Onima koji brane ljudsko dostojanstvo. I žele samo da budu na strani istine, pravde i pravednosti. To je ono što život čini vrednim življenja. Želim da budem okružen ljudima koji znaju kako da dodirnu srca drugih ljudi. Ljudima koji su teški udarci u životu naučili da odrastu i sačuvaju nežne dodire duše. Žuri mi se. Žuri mi se da živim tim intenzitetom koje samo zrelost može dati. Ne želim uzalud da potrošim više ni jedan slatkiš koji mi je preostao. Siguran sam da su još slađih od onih koje sam već pojeo. Moj cilj je doći do kraja u miru sa sobom, sa mojim bližnjima, sa mojom savješću. Imamo 2 života. I onaj drugi počinje u trenutku kada shvatiš da je život samo jedan. Hvala vam.